Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndeto ciegie Kare Nyamu gukinyio igoti-ini ni ciatenderithio muno guku nenda-ini kiria kiahahura andu ni itumi ciake gutwarwo igoti-ini na itana kunengereria ndeto eno njitikirie tu gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa gukorwo kioya mahinda maku kunyitanira na ithwe utaukwo ni maria mareyumiria guku nenda-ini. Senator Kare Nyamu ni arohete thabari nginyagia kaunti ya Turukana na ri kaunti iyo arakikorwo akihurwo mbica na muiretu who is an upcoming artist uria riu urorete igoti-ini niguo akorwo agithitanga Senator Kare Nyamu ni tondu arauga kuri maundu Senator agikorirwo agika mamwigie mataramukenia na maramuthukiria image yake ta muini. Kuringana na muiretu ucio ti mukenu ni undu wa mutugo wa Kare Nyamu kuona aragikorirwo agitumira mbica iria maragikorirwo makioya mari kuria Turukana to paint her ta muiretu utakiri mutugo miega na muiretu uria wira wake no gupate. According to the upcoming artist, they took mbica eno together na Senator Nyamu when they were having a good time riria Senator agicerete county ya Turukana, but Senator Kare Nyamu without her consent arakorwo agitumira mbica iyo on her social media pages gukorwo agikumithia ndeto eno akoretwo akiuga ni ya aluta iria andu mara explain ni mayouths gukorwo magi party day and night matako worry about anything else. Mwiretu akiuga ati Senator Kare Nyamu ndanamuhoya rutha na koguo mbica iyo ni ikoretwo ikimuthukiria ritwa riake, akiuga tu a point aciari yake marakorirwo makimuingata mucii kuona maraugire muturire wake ni wa kupate tu, na akauga macio mothe maraumanire na mbica ino maroete na Kare Nyamu iria Kare Nyamu aragikorwo agipost on her social media pages. Muiretu uyu akiuga ati ni ageretie gwethana na Senator Kare Nyamu na kwandika nginya guku nenda-ini akorwo akiruta mbica on her social media pages kuona ni ramuthukiria ritwa, na akauga Senator ni aregete na mwena wake Senator Kare Nyamu aregete kuruta mbica iyo, akiuga ati at first this woman, this girl ni akorirwo akikena ni uria agipost on Senator on her social media pages, no later agioka kugarura Senator akiuga ati aratumirwo ni andu niguo kumatha mbeca kuma kuri we, na akauga kiu ni gitumi kiria kiiganite kuri we kwaga kumiruta on her social media pages. Mwiretu akiuga at first she was happy that she interacted with the Senator and took a photo with the Senator and posted that photo on her page, but akauga thutha maundu ni maragarurukire ni undu wa kuona caption iria Senator agikorirwo agikira on that post kana below that post, akiuga that caption ni warathukirie maundu makiria na ni weragitumire akorwo agikora mutego-ini uyu wa andu kumikiria ciugo na gukiuga ati muturire wake ni wagupatia. Akiuga that is not the case na insinuation eno iraumana na caption iyo Senator aragikorirwo agiikia riria arandikire kana raikirie mbica eno mitandao-ini. I don't know mawoni maku ni mariku na maya ni mamwe ma mawoni maria magikorwo makirutwo ni andu guku social media. Let's share our comments down the comment section. Tuchamanie in our next post. Thie na mbere na kunyitanira na ithwe.